на рынке услуг стоматологии более 20 лет. Ждем вас по адресу Сокуловой, 172, напротив Сокуловского аэропорта. Телефон 0939 44 14 ноябрь 2021 жыл уйлар жаға келдік, уй базарға. Там стоматологиясы. Заманбап клиника. Одан башталдық. Қанша екен әже бұл? 95. 95 000. Который отел это? Четвертый. Төртінші, бешінші туғыш екен, 95 000 сұрап атты. А молока? 26 после отела, третьем. Üçüncü tuğanayın 26 litre berdi deydi. Ama kimdeki? Sizdeki mi? Ya. 140. Kaçan tuğdu bu lan? 3'te tuğana. Boğaz mı? Я не говорю, Kaç aylık? 95 окончательно. 4 aylık boğaz eki buna. Pavradasın ne bunun? Нормально, еще даже не шибко идет. Hiç. Sütü var mı? Sütü çok eki bayıptı. Жақсы. Байыпты. Так, bunu сұрайықшы. Ойлар. Қанша екен жігіт? 100 000. Қаншаны туды бұл ғой? Берділі. Пародасы не? Етке қармадыңар ма? 100 000 дейді. Жақсы. 100 000 сом. Қана, қайсыны? Екеуіңізден тең алайын де. Мен алғаны бұяқты ал. Сөйлеген. Айтыңыз. Қаншада отасыз? Қаншада отасыз бұл еді? Қаншаны туды бұл? Бұл ой, ішінде азыр ем туса 3-ті туйды да. 3-ші туыт, а? 3-ті туйт. Қанша сұрап отасыз? 65 сұрап отан 5 айлық боз. 5 айлық боз. Sütü жоқ оның азыр, а? Sütü 4 күнде бір салып қояды. 4 күнде бір салып? Бай отады да азыр. Жақсы. Байка қанша алды? 110 000 сұрап атып тұр. Базар қайнап атады, базар байсыны. Телефон номерімді алып жазып. Телефон номер беріңіз сразу. 0500 0500 09 25 05. 09 25 05 çala öğretsinler. Bir öyle öy. Bir öyle. Бар да, үйде бар 2 çal. Bir яқа çalsın ошондо берген. Сол номерге çalыңыздар бар екен. Үйінде. Мына ке ойлар. Так. Өткен базар тез қабар тартып кеткен. Қанша шақтар? 160. О, 160. 160 берем. Қарасы ой. О, қайсы бар оны? 160 000 сом. Қанша sütü var? 22 litre sütü var eкен. Қаншаны туды? 3-ші туды. 3-ші баласы екен. А, моғызшы алады. Ega etkemesi eкен başka. Öyle kim eкен? Ақса сіздік қайсы да? Жақсы. Олар сатылып кететін. Номерін базар аламы деген. Так, олардың иелері кім екен? Сіздер кемес пе? Қанша сұратасыз ба? 45. Қанша дейсіз? 145 000. Бұл қаншаны туған? Birinci tuğut eкен. Қанша sütü var? Tüyelek. 7 aylık boğaz eкен. Parodası ne? Alato, Şvets, aralaş deydi. Жақсы. Сөзден адашып кеттік қой. Айтачы. 73 білем. Телефон номері 0773 79 01 17. 01 17. Боғыз Құнажын. Чала бересіздер. Олар кімдікі? Ескі жоқ. Так. Саламалейкум байке. Қанша сұратасыз? 95 000.
95 ming. Qanchani tug'an ey? 5-tut 25 litr süt bergan. Hozir 5-tut 25 litr sütü var ha. Bo'z mu? hozir süt, hozir 7 oy bo'z. 7 oydan o'tdi. 25 litr süt bergen ha. Hozir danni beraymi 10 litr süt var. 10 litr sütü var, danne bilelim. 7 oy bo'z. 7 ay bo'z. Qancha bo'ladi bo'lish? Bo'lishni berganini qaraydi. Ko'rgan Sozalashi bo'ladi. sozalashasizlar. Qaysida sizniki? Mo'nusa. Aka qancha oldi bu? 80 ming. Etga qo'ydi. Ishonmayman. Bu qancha so'radasiz? Bu 3-tut, bu 85 ming. 3-tut 85 ming. Bu bo'z emasmi? 6 litr süt var, 7 oy bo'z bunda. 6 litr sütü var deydi, 7 ay bo'z ekan. Daha qaysiziki? Yürüngüz, ko'rgazingizmi? No, American no. Qulcha. Nima ke? 4-tut bu. 4-tut. Parodasizmi bu? 30 litr süt var. Simental bilan Norveçga aralash. Simental Norveçga aralash ekan, 33 litrgacha süt beradi. Bu qancha oylik bo'z deysiz? 8,5 oylik bo'z ekan. Bu qancha bo'ladi ham bo'lish? Bunu 150 olsa berem, anlamını da saklayız. 150 ga berildi, anan ıldı yo'q deydi mana. Bo'lish, manasıca. Tak, bunun esi yo'q ekan. Naq qunajinlarga. Чернопёстрый qunajinlar. Bu parodasini nelar? Чернопёстрый. Чернопёстрый. Bular qayerdan kelgan uylari? Birinchi tut qunajinlar ekan. Mesneler qunajinlar. Birinchi tut, bular birinchi tut. Torpog'unda kelgan. Torpog'unda kelgan, Rossiyada. 2 yil bo'lgan qunajinlar. 2 yil bo'lgan qunajin. Ular qanchalik bo'z? Bular 7,5-8 oy bo'zdir. 7,5-8 oylik bo'z. Ular qanchadan so'rayapsizlar? Mana jelindер. Mana jelindер. 125'ten 115'ten berem hakikaten. 125, 115. Anda numarayınızı aytınız mı? 0504 0504 02 30 01. 02 30 01. Dostlar çalıveresizler buna. Bardığı жақсы oylar ekan. Şu numaraya çalыңızlar. 1.45 kunazınlar. Kunazınların boyu 1.45 ekan. Yok, qancha oldu ekan bu loy? Bu loy 50 suratan 50. 50 ming. 40'a berem deydi. Mana Turkiyadan qo'noqlar kelibdir. Qaysi Turkiyadan, qaysi shahardan keldingiz? Antaliyadan. Malga keldingizlar mi? Qarag'anda. Salom yo'llab qo'yamiz. Turkiyaga salom yo'llab qo'yamiz. Yo, salom alaykum. Mana ikki yigit kelibdir. Antaliyadan. Assalomu alaykum. Qancha so'radasiz bu? 100 ming. Çoğun ekan. Qanchani tutdi bu? Ekini. Sütü var mı? 13-14 litr sütü var deydi. Bu bo'z emasmi? Qancha oylik? Kech bo'zi 4 oylik deydi. Jelinderi. Onda olgan. Bir öylesizniki? Yaxshi. Oyoqni ko'rgazaylik. Mozoğlu uylar yok koy. Bozor. Pazar alamı değil. Pazar alamı sen tartasın ya. O. Tak ne? Mozoğlu da taptı ya. Kança baka bu? Kançanç tut? 125 bin. 125 bin. Balası erkek burgaçı. Kız boyunca. Kız boyunca kana kança aylık? 1 cumalık. Mozoğlusu 1 cumalık ekan buna. Jelinderi. Qarаңыздар mı? 125 bin. Qanchani tut dediniz? 3-chi tut. Mana yüzlerini qarаңыздар. Telefon nomeri beresizmi? Berem. Beringizchi. 0552 0552 79 79 52 52 52. Çalaverasizlar dostlar buna. Dağı var da uyda satın. Uyda gelen. Uyda. Kenin, komünizm. Qancha ekan aja bu? Siz ko'rinmaysiz. 60 bin. Düşü berem deydi. Жақсы.
Qancha ekan jigitlar bu? 65 mi? Qanchani tug'di bu? 3 tug'an. 3 tug'ibdir. Bo'z. Ko'rgan aka 5 oy bo'z. Jetetmi yuzi? 5 oy bo'z, ha? Suti bormi, yo'qmi? 10 litr. 10 litr suti bor deydimi? Dag'i bormi, yo'qmi satqiliq? Yo'q, ha? Вдруг bu satılmaya qalsa so'raydi nomerni aytib qo'yinglar. Telefon nomeri. Evet. 0707 21 73 Çalarslarına. Buna boğaz uy. Qancha ekan şef? 100 mi? Bu degan shipirib tazlab tashlaqa jember krasavitsa bu degan. Qancha tut bu? 3 tut. 3 tut. 10 gün 15 günde tut. 10-15 günde tut ekan bu. Jelinleri işleydi ekan. Jo'sh ekan, ha? Jo'sh, mana bu ish chiqib. Bir chiqib qoltiribsiz. Telefon nomer beringiz. 558 35 89 19 mana shu uy. Çalaverasizlar shu uy chaqqan bo'lsa. Bunaqa uy bozor. Soquluq mol bozori. Uy bozor 14-noyabr bo'ladi. Videoni oyoqlaymiz. Жылқы базар жаққа өтіп өтемін достар. Өскінші аман тұрыңыздар.